te toi whaawhelo I atu I lau whaafonga I le nei tae ao Malo le soifua manuia o Talafoala Radio Samoa mo le nei fo I tae ao. E ui e le mawhaiona wha o ngā payment cards a le WINZ e whaatau wai awa malusi, pepa loto masika leti, peitai, o le ana whaatanga I lalo se malienga I le vao le Malo ma pamu penisini a le BP. I tala le News Hub, o te esema o le luafes fuluiva le ana whaatanga I lata ulo o maua Fiti, o na wha o ngā nei payment cards e whaatau wai o loa e pe o na tā ua. O le ana talo sanga le BP a ngā ilmatanga luenga le Social Development, le e totongia nei payment cards mo se whaatanga nei mawhaiona whaatau o loa e le o whaatanga ina. O na o le aafia I fua le awhai ngā luenga mai le awhai whaatau. O se I o enga wo whailoa ilmatanga luenga na whaia, o na uo I le tūlanga o le le toi talia e le BP o cards nei, wa umona tu I tupe mo penisini, ma o nei fesoasoani e ala ona totongi ona o mana o ngā vave ai maise o nisi e mo o mia mo ngā luenga. Ai e moli maua nisi o awhai ngā luenga, e le misi le vaiaso ma tangata e wha o ngā sese ina nei cards mo o loa e le whaatanga ina. O loo toa ilo nei el matanga luenga le nei whaatangana, ma ua whailoa fo'i e na o pamu le BP le ana I oe I a I e mawhaiona wha o ngā sese ai nei payment cards. Ua whailoa le Malo Rebates o le ato e totongi muli mai, fua I le tāua le taavale alu I le eletise, faapea taavale wa tā uo hybrid. Ama tātu I le ulua I aso le masina a sawe o atu I le valu a ono se lau 2.5 tā la Rebates toi totongi mai, pe a whaatau se taavale fō alu I le eletise, ai la talata I le tolu a 5 se lau tā la mo taavale tuai. O taavale whaatau e silia ma le valu se fulu a tā lalo na tau, e le eise rebate e maua. O nei tupe toe maua mai na whailoa mai le tae awana nafi, o se tasi o la asanga e langolango ai fuanga le Malo e ala le leo na ia o tangata lautele e wha o ngā taavale maua lalo le kasa o loo a aafia I le siosiomaga. Sauno ai le minstauwhi malanga inga Michael Wood o le afe soasoani I le tau e sui ai anga I taavale alu I le eletise. O nei Rebates o le vaavaaiga le NZTA ma o le atotongi sao atu fo I le tangata whaatau e au noa ma le whai o nisi feutana inga e a aafia ai ma whale whaatau taavale. Tolo tali mai ele so upo le swinga o le tau o le vaenga le National Stuart Smith le a manuia I lava tangata o lo o le leita mau ainga. E tolu se lau miliona tā la le tupe na sau me le pakete o le nei tausanga e whaatupe ai tau o nei Rebates. O nei Rebates to ilo I totono le sefulu luanga I le 2.5 masina fua I swinga o taavale alu I le eletise le maketi ma o lātou tau. A o nauna waile Malo e una ia taavale mamai totono le atunuu, o lea fo iwa whaailoa tau e totongi mo taavale, o lo te le aafianga I le siosiomaga. E se mailai Rebates nei to e lua vaiaso aloa ia, o le amatanga le tausanga fau lea fo iwa whaailoa mai e o atu I le whaafe 5 se lau tā la, le tau e te totongia pe a whaatau sau taavale te le kasa leanga e sa wai. O se tau Faaopoopo o le aafia I tu ainga taavale o lo to atele tangata kiwi o lo whaatauina le taimi nei, le Toyota Hilux ma le Ford Ranger. O le tau Faaopoopo o le amata alo ia I le amatanga le tausanga fau. Ma e tali tonu ai le asosi wa tā ua le motor industry e ono Faaopoopo pea lea tupe totongi I le amatanga le luafe lua tolu. E tali tonu fo I le pulesili o le asosi David Crawford o taavale nei e tele I na tau lia e yei le youth. Po le isi se fulu tausanga whaato asau I tua le maketi le tu ainga e alu I le eletise. A o youth hybrid, po le isi 5 tausanga. E ese fina ngalo whaalia I le whaapipi o le nei tau Faaopoopo I lunga o taavale e le o yeini tu ainga whaapene I le lisi o taavale le maketi e alu I le eletise po hybrid, whaape o youth. E le oilo le mafua anga le Maliu o se tamana tau fia I lalo vaavaaiga leoleo I le whaato a te mai ai mai le whale mai I Aukilani. Whaapeo le te o leono I le afiafi o laso to na I le ana ave I leoleo le ua Maliu, ina ua mai a whaia lona siaki I le whale mai Aukilani, ma a o iai lai lalo vaavaaiga leoleo le po lava lea po le te o le sefululua I le waveao na nafi, na leilo ai se mea. E ui tonga fitinga mga luenga la vea ai ele I mawhaiona whaasau ina mailo na soifua. Ua so e nei le Maliu o leta mai le pulenga tuto o tasi o lo vaaya au na ngā leoleo, o le work safe, so e ngā masani o le ofisa o leoleo ai maise lo na tino Maliu. Tala muli mai Fiti, ua o le atu Fiti I Malo Aufaatasi, e wha o ngalo na Malo si anga se ia fesoasoani mai ai a o ti ngā ina I le koviti. O le loia silia Fiti lea na fafonga ina le nei tālusanga, ma o lo o anga I lea I le toe wha o laola le tamau aingo Fiti, o na o so wha inga le wha mai. O se whonatanga na whai lunga o feso ta inga online e le ngata o le suyo Malo Aufaatasi, ai faapea ma le faatono o le UNDP. E le tasi sei tu na fafola mai le tālusanga,
Mai lava I fesoasoani tau tupe, pisinisi, faapeitu e tui titi ai le whai o tapu. O le isi whanotanga o tālia I le vao Fiti ma Malo Aufaatasi, e toe vaavaaiga mata upu na lotea, ma malienga au sia ua iai nei. Tala naol tae au manuia la matanga o le vai aso.